Ya pun. Amalum bisa yo pun. Sama bentuk si koro-korohan. Poli julko, poli jubato dan ibu bentuk tuhan yo pun. Selamat jalan hidup, selamat tinggal hari. Semoga bisa ngapain. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan hingga pada saat hari ini kita masih diberkati dan diberikan kesehatan. Kepada Bapak Tua, selamat jalan sama Bapak Tua, selamat tinggal sama kami. Boleh bagi orang suaraku buat Tuhan. Saya minum buku buat Tuhan. Buku-buku suara di segitu yang merinding. Ini dari serikar suaranya. Udah merinding buat Tuhan dengar bagi orang suaraku. Selamat tinggal mari obat gas, selamat jalan mari kami. Apa? Kami sekian apa? Yang diwarnai apa orang? Terus dinasihat apa orang kalau paksa? Susi beri Fiona, susi beri aku dan terus. Ya Sofiana yang nado. Oh, sini kereta bukan ada gula. Baru cukup kau lagi, baik. Belum boleh gereja. Terus orang tu jauh dah pulang. Saya pengen pulang ni kerana terus aku terus dilihat. Pelatih masih dia karena siapa? Dari mami aku pupuk. Selamat jalan madi hukum, selamat tinggal madi kami. Terima. Selamat jalan madi hukum, selamat tinggal madi kami. Siang sudah pernah permon ditinggal domon. Asal tinggal sudah seorang pertobatan. Berjodoh tu bapak asal orang tu berminggu bertani. Siapa tak lama ni bapak? Ame sebelum judulnya yo. Lima atas ya. Dulu mau lihat di Tuhan dia ni memang buku terakhir. Selamat jalan Mario, selamat tinggal Mariami, tinggal opung kami kepaparan opung habis. Asal kami betul nasional, seperti kami menjaga opung baru, asalkan salah nabi nanti jam. Jalan berpung. Baru bisa ibu pung. Supang ibu pung kau yang ibu pung ini. Disuruh ibu pung. Supang ibu pung. Saya berjumpa mamsu di bopung. Sukses terus bopung. Selamat jalan bopung, selamat tinggal Maria bopung. Saya mamsu di bopung. Bopung,
Selamat jalan madopung, selamat tinggal madiami. Saya ma permohonan Nate bilang kalau madopung selamat jalan madopung, selamat tinggal madopung. Alam presisi aku. Saya itu dan dia pun betang kami pun asal mina persi mejujung ni pun si burju pun saya korang itu pun nang pibu suara mi pun si burju rohamu pun asal pibu pun sapung itu pun. Selamat jalan madopung, selamat tinggal madiami. Perjalanan macam melalui kita, kecuali ada sana boleh kumpul di Jabuni apa itu di Jabok Minot. Selamat datang kali terakhir. Selamat jalan madopung. Selamat tinggal madam yang keperluan. Penyembaran Wingo kore budak mampu. Alani alam syukur lurus tanggiku sudah yo mau. Kau mana sih suka dan kimi. Simu mu nama siapa budak mampu. Mu nama mampu dan juga mampu. Berarti mak. Selamat jalan madopung, selamat tinggal madiami. Siap langsung. Selamat jalan Maria. Selamat tinggal madiami. Udah Pak. Rokok Mbak. Selamat jalan Bapak Ibu. Selamat jalan madopung, selamat tinggal madiami pun. Oke. Sampai dikawani udah sini, biar udah ngajari. Sini ngajari. Si Alek, Alek bilang. pasien. Nah, kakak mau rasian nak. Dapat aku. Pak Dede. Sini, biar udah ngajari. Bos kenapa yang Ada, kamu dua. Tarik napas. Suruh biar pungimu. Suruh biar di sini waktu mau pungimu. Dan suruh bapak ke spesial bayar pakasmu be. Jalan kau di hukum. Ini kan kampung. Dia masih berlaku nih. Aku ambil buku. Aku perbaiki masih sampai buku. Kaman
jaga kamu. Bagi di semua. Nama jalan Madopung. Selamat tinggal Mariami. Di mana boleh kataku? Siati. Ini. Oh, siati goreng. Nomor cokik betul atau? Selamat jalan maupun selamat tinggal Mariami. Jumpa menikam bermati. Siapa duluan? Bilang semuku. Lama-lama ko din. Selamat jalan Upu. Loko lang din. Kuat na. Selamat tinggal Bu buat kami. Selamat jalan Upu. Selamat tinggal untuk kami. I love you. I love you. Hidupku lari terus oleh rasa lara yang tulus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang kau semua inginkan? Apa yang Tuhan mau lakukan? Asalkan suratku senang, semua relakan. Nampaknya dimuliakan. Sudah. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan.
Ipartikian na pinasahat na tuhita para tumon iparbicar ni mata niyo. Dihita na marahamaran di poparan niyo puta Raja o putua sadora di bagasat tikios ya dos di rohatta dinam dos rohatta maktutuk ni si bahuy marunong di gopul
Jangan tahu betul holi pangiro kita tu raja pardatan nang tu saluhutna raja ni hula-hula. Saliriomma di arena ima di napasikok pun ari-ari ni ngulu ni ima amanani oppo ya besdoli nasar matoi pasikokota. Jalan saliriomma patu kota ada sau-sau panggalangonna. Alani ihamu haha anggi dulisian kopar puta raja pusadora hamisian borani hasuhutun tung malabuk pusu disalut na panutulion dohot di panirapuna nunga pek noeng dia dopata imagalang ni na tua-tuai pos situ tu marohanami ihamuna son atani na tua-tua asa habang masih buruk sombot tu kaya oras semahani suhut soman ni mahita sa luhut na akka namar hahamaranggi namar sareya asa tumdenggan paturehamu pasat asa satu hasatan na sa luhut na galang ina tuton alani marsopahu wasihami upasat tawi ma tinggan na hoton dohot na puraktian parbuekir do piso halasan asa tutakas matu hamura jani parsauk nami lahu makatahonan not tu saruk na hita na marhamaranggi asa dengkama marsahala maho hahaduli dohot dihamu at parsauk nami laho mangunahulot taon di bagasan salariom mulai sena mulai saat na pasikom song lima patuburan ni hari na katanami sen hami po na ni Aisutol Makdong at Pauliati. Nang dihita sa luhut na lumubi dihita koparan ni raja o puntua salora ima dinalahong mangulahon adat parbulasan ni opu yag panggalangon ni opu yagesduli si manulang na hinan lumubi malihamu hasubuto bolon main agyan matutu sadaru hamuna pakadi kari naneng roh bilehon Tuhan dihami sadari roha nang diaka pacarian natama naso marlap dosa itu dia ni amata nakahorong ni agyan mamatanya kita pamata rebata siya kami hahadiri mula pasaw ang giat di pasahalay rebata lawan utong lota di bagasa sadaryon ope gulaw kami mando di kasi boleh masuk kami ako namalisiwag ng kwebir linggi sinuwara ng songi na kuraktiya di atas na pipi sa walasan Bapak kami mah Tuhan muna hahaduli namin penuh musil ko di mah Raja namin. Amang Raja Pasaut Dison keluar di Pasanto dua-duaan nami tingkan si Tio Soara nahot di hutulan na namarisihot parpue ribur-ribur parpue seperti todi asapir batu tupokin bahul-bahul maapas salongan pirpat todi muna sa luhun na walang ihan suhuton dulu-dulungan dalam di pasangotan di atas na napuran tiar napuran sirara ulu hasoloman yaka amat tinata suribada di bibir do ang kudaina ditolonan do anggo tugina asa tiar madalat tudain tiar dalat tuturuan nanaing si dalam muna to katiki nanaing ro di atas na ima ringkit si Tio Soara na tinopan ni pamarenta so parpuy ni akka na hiuda ni tangamuna na dibalian dohot na dihutak asamantang yang matok kami tobat dari watan masyarakat na batuay dipulian ni ulot di bagasan sadarion asa kami mana ni udah muna dibalian sinur mapapa na muna dihutang mangomong mapat tiga-tiga tu horas nama nang pardalan tupahon niya mata dewata nama sangap nama tuay Itu sukun horas disukun ni raja ini. Ia dari nang salpu nang malos do bulung rata siang tangan nina dua-dua ini ima opu yagesdoli si manulang nahinan
Laos di bagasa tikyon di bagasa sadayong maraja namin hakaduli. Naing pasahatot ta adat pangkalangon ni nagduwe-duwe turaja paradatan. Tua ka ali-ali nang sokni tua ka orang ni hula-hula lumumi matihita na maramarangi. O parang ni uputa raja dua sadora. Asa matangnya ko raja namin tuha mata debata. Asa titik kiari na naingro. Di basahan debata aka abul-abul itu tubirong parna. Nang agagabi ni nalula tua kakikari na naingro. Ya manuk perajai ima hatana ima wana raja. Maguna, ima nang mabayong alat sa pangkalangon. Kalanungan niya lupat tanungay, horpo sirang atagbo. Ima nagalikarang niyawata na matut na tuway, na di pahatok at tangudo, pasu-pasu di dewata, naung kinalona, naung tiparsaw yung kamak parang na. Atong matangiyang matong kami kawata dewata na masangap na batuay, diulog ta di bagasan sa nariyon, mulai sa nababukka sa ito na magusugi, asa totong matitanan asin irohan ito hatan, asa mas lawha, kada nilehon gogo na iblaro, asa itong margogo hita di bagasan hahipason, mga duping ulang ta di bagasan sa nariyon, mulai sa nababukka sa ito na magusugi. Tangyak konon namin magtong tuamat na debata na masangap na matuay. Asa totong niliw di hamuna hahipason do las diroha. Karno mobi di ulota di patutuhot tuhat tama di hamuna na anong anak jungjungan anak si patutuloon dala mangihut maat ka na uposo tuwa ka ari na naingro. Tuamat na debata takas ma dalo hamu. Asa ador haluk pangmayatong tunggu-tunggu di lopu ador baliyang tunggu manuku horpo tudoloan niya riyon mangihum mahamuna pekpeng mahamuna sa madua batuku-tuku pahopu jala mangasya mata lewata sahat mahamutul mangini sahat mahamuna tuna marnono magintu asa hukan 2 hari matong asa artinya mendawalan nyari si bahasa dawalan ibulan dua top sangkar lahi ya sapura-sapuran tanpa ninang along ini hamunang tuduluan nyari yon sada beda pabri hamunang akan ada cungcungan anak si patudulungan boru muna natakas maduma jalan nagabi si puluh bulan begitu bukan tuduhan matong asa si raja may nyocak tonto hidup dia. Sudah kehatatanian pasu-pasu na pinasanya karena dia nalololang hanya warna tubuh. Takas mayatong mancaro patok dia muna. Pagkulit silibur-libur na perhatian dohot ringgit si suara dohot piso halasan. Jadi muna takas peak dia rupanta. Horpo silang atak nagawikalang ni amata na tuloy-tuloy o puya disluli. Upasahan mga tuho ang inuli Raja Panapol Tingkang masapol Hormos sila katakupol Putima Ay didolo martukoto siya lagudi sukun ni Raja Hahay na berjolo 5 sukun nami na siya puni diulaw na dengan na marlolo kita di Pogo ni alaman jolo ni si Badading tua ima naule okarak kira dinalaho unaul saut nina dua-duai o puyares aljire si manula ima data pasahaton garang-garang saut nalaho mangirohon tunan liat nalo dalam kitanyang tatutuhan najalo pasipado akaduliki na yung roh atong amang suhut nami monopingan halasan lohot parbur-libur rikit sitil suara lohot na kuratiar lohot piso halasan lunga dihatahon rajai kahaluli naking manupahi tagiyang namahani Sir Raja Panapol ditanyang namin di bagasan ulot na sa daryon asa mata niya libisa ni dikita
mata ni mula di dihamu ipasatuhan pasu-pasuna marhideon ulau sadarion asa semua nilo dua bilangan di sihoblik minongkat di tarabunga sangkar maaporik tulobang masa tua siur mana pinahamu gabi na niula oras na perkaralan mangongopat kira-kira dapat menentukan jupang mana jalahan Matutu. iba na ditangin nami semua nila dodo taban nami tuba lala tuba si koru di dorong na perbatua tuba anak mana setua anak tuba boru na setua boru dengan muna saur matua Matutu. atong saur nami ana di dua raho pasato pasu-pasuna siya tuhata Tuhan muna bona di suhu nami asa inangan si dinonggak di tarabunga tulop sanggar maporik tulop bang masa tua sino mana pinahamuna gabi na nyula oras maperdadaran mangomo partiga-tiga jupang mana dinalahan dapat mana di luar muna Matutu. bagut ajok hujur di topi di tabian tudi hamu mangarakka saya itu sima tapuran persaudian tapuran di silagan di dirokna pangiringan oras mahamuna marhamangi tot dimuna hot mas beringiringan Karena kita dulu Gade. Orang yang mata pada hati Tuhan kepada berkasih ala asyik forum Tuhan lebih untuk kita nak pergi dari gagasan si tahunon ada yang patut berarti Tuhan tadi di harapan lima bui kita marpunu ibu ni alamanon bugasan mangutun lima Inang jumulu maru jumulu amata nakaholongi maupu ya disturi si manulang di tugasan sadayon sian kami ang idulima panglapa nunga disok kami itu mananya kutu haka pergi berbasai ang dia majutu di hari sadayon didapat kopon ari-ari mata nang jumulu maru jumuli gari panglapa pasu-pasu di hamuna bona di asutan ani Matutu. jadi sok kami ang idolimuna mengasahat itu kami punya alasan na decision na purat tiar perwe pil do in isara di atas na iso alasan martanya maju kami itu amata nomor 2 di kata asa di kuliah ni amata na kaholong ini di pasu-pasu Tuhan diulau kasadarion disungjung itu hata tidak memulai saat mengatasi kokon ada di buka sagame doh kasadarion harus itulan dinolak baik sayang dibudi ni amatan ng jumolo marujumuri sa situ maghamu ka anak nagoy pangalualuan dohokoro nagoy paulayan Matutu. bukan dua halima asak pucuk jawi-jawi minat tujuh ni semarasuna hata nau pasatannya kahata nulit Tuhan muna bonanya sudah nami Tuhan mana pasaton atong sasa biso minasatu tiga satu bagian dina pasaton galang ni amata nang jumulu marunjung muli di pas-pasata ma muna bonanya sudah saat panggabian saat tupakorasan Sapul marajana. sapul masuk nami Sapul marajana. sapul masuk nami Sapul marajana. oras majalma gabi na nyula sinur mana bina Matutu. oras
sila po siya pedono. Alanong nga maralaman na dua-dua nang songonima dihamuna raja nami raja paradatan boru paradatan Ulma ikomate ikomago sibuki. Jadi homa nasa kumate asa tundenggan musik. Lagi ngodo gawe bake jala ikut do malake tatur summa sa ayat. Jujur ngulu nih amat tau. Amanam yun. Ta raja inatta suripada marsobau pami marsobau wasi tu arupamu raja paradatan namoraboru sahalinai raja nami raja ni hula sahalani raja hula hula dohot dongat tubuh naliat nalolo ujahau kaima jujur ngulu ni amanamion opu yabes nausor metuau tubuh di hari 20 November 1957 marhazhotan ma amanamion hut majalo pasu-pasu perstarepeon tuboru ni rajai hula-hula nami marga gultum siap pia raja penggabianna manang tubuna tolu mabawa dua boru ia anak syakangan namar goar si selamat mangalak boru ni rajai hula-hula nami margalu banggaul siang nauli tubuna obat bawa anak siwi nomor 2 mangalak boru ni rajai margalubis siat tarutung tubuna sada bawa tolu boru ia anak siap pudan mangalak boru ni rajai hula-hula nami marga siap ahan siap met balige tubuna sada bawa 2 boru ia boru siap kangan marhamulia ma tu anak nyamang boru nami marga purba nasiam pekat dolok tubuna 2 bawa 8 boru jalanunga marujung ngolu lain nami boru si nomor 2 marhamulia matu anak nyamang boru nami marga pardede nasiam medan tubuna 2 bawa 2 boru jadi punguma sude pinopar ni damangon anak tolu paromait tolu 2 hela 2 hela 2 boru 2 hela pahopus yang anak 10 halak pahopus yang boru 10 halak punguma sude 35 halak di tanggal 8 Agustus 1970 di Sinogere Godang GB Siater di Jalo Amangodo Tohonan Hasit Tuaon di tanggal 26 Juni 2016 di Sinogere Godang di Siater di Jalo Amangodo Tohonan Guru Injil Sahak Tuna Marujung Jala Mangido Mahami sian keluarga besar Opiyabes ala di bagasa persikolado pesude asa tu bisukna tumalona dohot nang tang pamatang asa dabok rokat tondina namangihut molo tungadong singir manang hutang uju ngoluni damangon radedo hamsian keluarga
Samonima jujur ngolu na jepek na boy kabuton hami tuhamu amat teraja inatta story pada Horas Mauliati. Kosanku dan masak audisi. Adi budong di Jesusu dapat au hangulu aku ala hamamate nido tarapul ruaki. Do diari natari itong kamu do reja patul hasso suara na lapok pawaw didos ni rohamuna ima na lau pasay ari-arina pasahatumu ima ada saw-saw na zalatong dos nurwata maralaman apala di hatiaon las buanota tubaga caroni tuhani marhite-hite sianian no tarodon tamatu ingana pasatokinani marhite-hite tanyang tato matarewata dia matulabung no anggiak matong di hamu inang ngahok be hamu di badan na di pasahnya mata marhite-hite na pausona sirak kamu ala ni sirang ni hamatiyan kubingi hami na kinong riwayas jujur ngolu marpinoper 75 marpahupu siya anak marpahupu siya boro digawari mo sa rumatua inang pos doro aku di hamong alana inat tani pangula ni huriya duhamong natotongdo momos hamu matangi yang tomataribata asa dilihat di hamu dia kagajang ni umur hai pasun asa beri kamu dia kebangabahan ni pinapormuna tuari na mangutol mangidu hami tutuhani dia kapinoperna jora beramuna jora atau dimuna bolotung adong na matemakar si bawra atau muna dia kasau matua masih pabor kata muna zalata kasdo suara na labok di bawah hamu mangidohon amat tahon tarunot na tingana pasatokinan ima mukasosor ima inganan ni pinoper ni opo selamat agak matong selamat sudah dia kasar matua nagawis taruhono muna tufar hapur ramunai jalata kasdon non pasahato muna ima dia ka ada saut tu raja bius tu kon awrono sapuluh tolu marganang sone hula agak matong di jongjong itu hatta dapok mai di silalam urupuru silalam mai toba dana unang marungut-ungut sudema na tua-tua dia kada mangulaw malas hero sumur gajang ay di bodar marhide-hide tanyang nami tuari namang iton di basa amat tari batama di hamus gajamu zala si torong pinopar